umugambi wo gukumira ico kiza c'umugera wa COVID-19. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jean-Claude Mwambutsa. Jean-Claude Mwambutsa, wotubwira ivy'ibitigira bishasha nimbunyumva? Ndakumva neza Florentine, ibitigire nk'uko bivuga koko nibyo bibaye byinshi ugereranyije n'ibyakomeje gutangazwa kuva uwa mbere yatangazwa. Urebye ni nka kimwe cya kabiri ukurikije imibare twari tumageze kugeraho, kuko bari 19 hiyongereyeho 27 ubabaye 36 byabaye nk'ibintu bidasanzwe mu gihugu, kuko n'ubwa mbere imibare nk'itangajwe. Uretse igipolisi haravugwa n'ibindi byemezo bikomeye ngo vya byarafashwe ku bantu bishobora nako kugira ingaruka ku butunzi bw'igihugu. Byo ari ibi ibyemezo byafashwe ni byatangajwe mu rwego rw'ubukungu. Hari nka Minisiteri y'Ubucuruzi yatangaje ko inganda zose zigomba gufungwa ndetse n'abakozi bazo bakaguma mu ngo zabo nk'uko byategetswe abandi bakozi. Gusa iki cyemezo cyasoneye abo mu rwego rw'inganda zikora ibiribwa, izitunganya amazi cyangwa se zikora amata, mbese inganda zirebana n'ibyatabara abantu muri iki gihe gikomeye. Ikindi cyemezo twamenye cyafashwe mu rwego rw'amahoteli ni uko amahoteli menshi yamaze kwirukana abakozi bayo, ku buryo ubu abakoraga mu rwego rw'amahoteli atakibona abakiriya bafite ibibazo byo kubura akazi muri iki gihe. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Tukivuga kuri uwo mugera wa corona, dusubire mu mujyi wa Wuhan aho watanguriye, turabe uko muri kino gihe byifashe. Vedaste Kamari ni umwe mu basanzwe baba muri uwo mujyi wa Wuhan, yatubwiye ko batanguye kuja barasohoka buke buke baja hanze. Ubu ngubu bisa nkaho dutangiye kugenda dusubira mu buzima busanzwe. Ubu ngubu umuntu ashobora kuva mu cyumba agatembera muri quartier nk'ahantu aba ahantu hatari kure cyane, nko muri 500 metres, nka metero 500 uzenguruka, bitandukanye na mbere ko umuntu yagumaga mu cyumba. Ubu ngubu biragaragara ko bitangiye kuzana hari isura nziza. Hari haheze iminsi ingana gute mutemerewe kuva mu mazu murimo? Harashize amezi 2 nta muntu usohoka mu cyumba. Muremerewe kugendana n'abandi bantu canke bigenda gute? Iyo usohotse ntago ugomba kuba uri kumwe n'abandi bantu, uragenda ukambara maske cyangwa agatambaro ugapfuka ku munwa no ku mazuru. Ntago mwemere kugenda mwegeranye cyane, nyine muhana umwanya. Haracyarimo akantu k'ubwoba. Abantu aho muri Wuhan niho abantu batanguye kuvugwa ko bagwaye uyu mugera wa coronavirus. Ubu unye abagwayi bameze gute? Barakize bose? Bigeze he? Ngo yenda gushira nk'icyumweru cyangwa nk'iminsi 5 nta case nshyashya zirongera kugaruka, nta case nshyashya z'abantu barwaye. Hasigaye abarwayi bakeya bakiri mu bitaro, ariko nabo wenda nko mu byumweru bibaza babakize. Ibintu by'ibifungurwa baracabibazanira canke nimwebwe muja kuvyironderera iyo mubikeneye? Na n'ubu ngubu baracyabituzanira, gusa hari nk'utuduka tuba turi mu makartier ahantu, ariko nta bintu byinshi biba birimo byo gufungura. Ubwo ibintu bitaba birimo urabitumiza bakabikuzanira. Abarundi n'abanyarwanda bari hiyo murafise amakuru yabo? Bigeze he? Bimeze gute? Abarundi n'abanyarwanda bose urebye bameze neza. Ari amagroupe duhuriramo tuganira kuri internet, bose bameze neza, nta n'umwe ufite ikibazo cy'uburwayi. Twese turakomeye, nta n'umwe wigeze urwara. Ano mezi yose abiri uko ashize nta n'umwe wigeze ugira ikibazo cy'ino virus. Vedaste Kamari ari Wuhan yavugana na mugenza Mark niyo nkuru. Aba dukurikira